resi kam itti kam gila Sénégal addi kam ɗo kono minnen gon koye haalandema tan ko somi yaadema hannde wiyere iyan ko bamma jaaduɗa ɗo en tawino ko Sénégal ni ala caɗele kono ɗo henne joni aɗa faama tan dal jamanu men hannde beele ana yiyano ɗum nde garata nde sa ari ga koye oɗo babiraɗo jaddata wallahi mi yino ɗum kono a faama tan toni ga henne wona gotum ay min nani kam mi faama bisimilla mi rokki kam mi yaha walla ni a hefti ya ponnom rokkudema ko a hefti oto wino annen Habibi min sa wi noon wadden somi yeehi lawol mi wadden ɓernam kadi yeedata ala wondi min kam ɗo hannde ɓernam yeedata hannde yeedata janggo sabu meeɗani miijade ɗaminade aɗa wiya aɗa wawi yaade nokku mo en mbawa yaadude won noon min mi miijaki mboɗo wawi yaade nokku mo en mbawa yaadude min miijotomi kala nde gonmi eɗen mbawi wondude kono so tawi wonɗo mbawmi wonde ɗo en mbawa wondude kadi firti ko gonmi koye janfadema ala ɗum wona anne kadi sa waɗi kam hono noon jiranmi ko hay sa janfakimi kam eɗeɓo hulɓinade kono fama tan annen Habibi ko mbimami ko tan ko sehilaɓe mi jaadani mi yahani ko boni mi waɗani haydara mi yettaki to eyyi minen gon koye haalandema tan haadema sikkitade min joni mi ari ha ɗo en jinmi ko yaɓɓude konngol gongal gon ka famani ɗum adduno gonmi haalandema tan jinmi yaha tan koye sehilaɓe mi yaha mi arta min ko an woni Habibi yam ala goɗɗo so wona an mbar ko fuurankoɓe min ko fuurankoɓe jaadan mi yaadani Touba ko mi yaadani hay goto yalla noon sa yi mbaɗa salminaɓe mbiya babiraɗo on salminaɓe eyyi maɓe nan sallah jami a jarama joni mi yaha mi fewnutoyo mi wawa yaade eyyi bisimilla caɗele gala hen moƴƴi yo adden yalla yo moƴƴere jarama teddiwele ɓe ɓoyata noon nani eyyi so Allah jaɓi eyyi caɗele gala hen tawa garɗoɗon ƴeewa fo wi minen aɗa joni eyyi so Allah haji Permesso. Avanti, ciao Teresa. Carissima. Come stai? Bene, tu? Tutto bene? Sì, dai, sono passata a salutarti perché mi hanno detto che è tornato tuo marito. Sì, è tornato una settimana fa. Sì, e come va? Come va? Grazie. Va, come possiamo dire, va. Ma ho saputo di questo incidente, ma è stata una cosa assurda. È assurda, uno spavento, guarda, lascia stare. Ho vissuto quei momenti lì che... Lo so, mi ricordo, Duro. guarda il tuo dolore, sì. Duro proprio, non ce la facevo. E adesso come ti stai organizzando? Niente, difficile con il lavoro perché io sono da sola, cosa devo fare? Adesso non ho nessuno, proprio chi me la cura quando vado al lavoro. Ascolta, io ti do la mia disponibilità, tu lo sai, io sono in pensione, faccio lo so. l'assistenza alle persone anziane, disabili e io ti do davvero, tu qualsiasi cosa Come hai bisogno, ringraziarti? qualsiasi cosa hai bisogno sappi che puoi contare su La di so, me. la so. Lo faccio volentieri. Sempre carina. Sono passata apposta per darti la mia disponibilità. Carina, grazie mille. Adesso vado a prenderla così magari Dai, vedi. così lo saluto. Aspetta, vado a prendere. Ma come sta? Giù di morale. È giù. Vado a prenderlo così la vedi. Vuoi una mano? No, è in carrozzina. Ok, ti aspetto Sì, allora. sì. ɗo bone haaɗi ɓurtu laafam fembo waarema no didorno ittu kaalama mboɗoni yam mboɗo yiiloyo mboɗo yaro sehilaɓe kadi en jaaga mbaɗama bo ƴeewa ko woni dow sehilaɓe beele ma nandu ɗum
tawi ɗo fuutankoɓe tan tan mi andal voilà Merci bon. Jon hammo foti aldu min téléphone min sonani mi haaldani hay goto an yomi addi jawdam laamdi cer warñendam min gorel nayi mboɗo wawma jibinde walla mboɗo wawma tamnude ko kaldunoomi makko fof o sortima hen ha laaɓi cer o yalti hen joni o naate bellantejo makko ɗum kam firti tan mami nodde téléphone artami nokku nangam wallay mi haalnanom mi tiiɗore kay walla ko min muɓɓi gite mbimi ala e joomum ko jangguɗo ay o seli o rewani ni hay lawol deretengol o seli o woppi lawol mawgol deminaji minaji gori winomoto ndaara ɗum ɗo sali hande mi yiiri gida mataw noon wonko haalta wonko mi wawa haalde walla boom wonni mata ko wonko mi suusa haalde Eccola qui. La vedi? Ciao. Mary. Sono io, ciao. Mary, come va? Come stai? Vai bene? Bene? Sì. Dai, sono contenta, dai, però ti vedo un po' triste, un po' giù. Stanco però bene. Sei stanco? Come stai? Io bene, sono venuta a offrirvi la mia disponibilità. Ho detto a tua moglie che se ha bisogno io posso esserci. Se tu non hai problemi che io ti do una mano, lo possiamo fare. Sei sempre un'amica. Certo, se non lo faccio per gli amici, Grazie. per chi se no? Grazie. Ti volevo dire una cosa. Dimmi. Mia moglie è molto brava. Lo so. Mi ha dato un sostegno incredibile. L'abbiamo saputo tutti. Io non ho parole per ringraziarla. Vedi? È la forza dell'amore, vero? Grazie. Che guarisce ogni cosa. Tu come stai adesso? Come ti senti? I dolori, la schiena bloccata. Non si fa nessun movimento. Niente? Però spero. Come fai tu alla sera per coricarlo? Hai il... No, niente, riesco proprio a tirare dai pantaloni ok. e farla sedere. E vabbè. Stai attenta però con la schiena. Cara, cosa devo fare? Proviamo a vedere se abbiamo a disposizione un sollevatore. E tutti anche, questi sì, presidi che magari farlo. possono aiutarci a essere meno in difficoltà. Sei d'accordo? Ehi là, fammi un bel sorriso, dai. Sei carino, Dai, io voglio vedere che ti riprendi, possiamo farcela. Cosa dicono i dottori? sere min de gel suba ha joni mi yeɓani journal mboɗo mi yaha mi yeeɓa journal mi ƴeewa ko heewe télé inde wuuro he yimɓe ko mbawa joɗirat ni tan guila suba ganda ko keewe aduna he wala maram gami yasar ni mara ona ko mbatton ɗo hen gulla ɗo hen guinna ha joni télé
ɗum ɗo ɗum télécommande ɗe ngoni hay goto wawi yedde ɗo henne journal téléji ɗum ɗo henne mikeji ga jamma e ñalawma hay goto ɗo ɗum ramata ar ƴewde so ɓiɓɓe ma ɓe kalda e muɗumen yardu yumma tawa yimɓe gona galle tan jeeɓata journal mikeji ne jeeɓe ga ɗum ɗo pulaali ga hay goto famata ramata hadde sukaɓe ɓiɓɓe ma ɓe seeɗa min tampi agam seydi ɗum goni ani suwar wone galle cuusa yedde tel cuusa wadde haydara dillora darta yam kele ramata yimɓe kay ma jeeɓa journal kam so gona galle so woni sukaɓe kay andi nan ɗum yan anden sukaɓe mawɗo nana galle cuulel gongel oro ɓe fof aɗani ñallat ko télé alat ko télé so ko luddi eyyi kono kam ko luddi kam jahan hay nokku ƴettu nawaɓe parc walla nawaɓe pijel jomi yaltoran toujours mi ala wona toujours kay télé ne waɗi heure sukaɓe ne poti jeeɓata télé eyyi an arti hakkille ma o seeɗa ko suwaɓe mon ɗo hen wona mawɓe he kay wona kam wona ni saɗa fuɗɗo ɓurtinde de ala nene ramata wona ni annen sukaɓe ko ni kay ko ni ɗeɗo balɗe fof mboɗo yima aɗa furoɓe hay don hay salɗo ɓe sukaɓe hay hakkille ɗon jiɗon jooɗe nder salle ɗo ɓe jeeyi ɓe ɓay ko nder suuduro fof muy boɗem deji ɓeɗo balɗe fof mon daran boddeji rente ko mbatta o mbimami yeeɗa ɗum ɗo a fotani mettinde hen poɗɗa somi mi mettinan kay mo ɓiwimema fof mettinan mo ɓiwimema fof mettinan mi haalninomo guila aɗa sukaɓe waɗide ɓe jeeya télé sukaɓe so gone galle ma a jogui téléphone ma dar sukaɓe ko so gone galle ma ɗum heeɓi ɗo jooɗa télé mbaɗade so to gona gonmi koye walludema so mbaɗimi a fotani mettinde hen annene eyyi ɗum ɗo noon saydu rento so neɗɗo hersimi herso ɗum rento so neɗɗo rentimi dugdudema hanni rento dugdudema komi dentiɗo de ɓeɗo balle fof mboɗen darama kono mbattaɓe ni aɗa waɗema gauche à droit mi ala hen de wona ɗum ɗo mi ala hen ɗiman sukaɓeɓe yiiɗa waɗeɓe wona duho men eyyi mi haalnima tan rento woto ɗum dimmidema ko waɗi koɗe ko ɗum hawde yidde jam fode malade jam ɓuuri ni an mboɗon yar sehlaɓe en jadata kadi ko ɓuuri en hawnade hirande sagginade ha ɗiɗo waktuji jomum artata noddata hay arannoɓe ɗo ɓe kañumen koyemumen mataw kamɓe jaaɗi walla tawa ɓe nanodiri ha joni kañumen koyemumen garat eyyi ko noon tan gonta baaba Jambi Habib. Baax jërëjëf. Jërëjëf. Habib bi kay way ko iwi. Imo woni iwi kay. Ni o ko dan Habib bi ay ya woppi do Habib. Andam keɗa andam jaga ko mi yesse la ko. Haji do waktuji. Ko baydi dira bida kam wadi ar sehilade. Bima minen yaha sehilaba. Kono kay mi mijota kam wadi haada wordon haji do waktuji. Tehil kay ma jogo inde. Jaha ngonade hirande saggina yaron jogor sagginade garta mbiya Habib. Hirani hen nder frigo Habibi sa yiɗi wultintana wultinan ñaama mi wultinan hoore yewawa wultinande hoore ma arabe ɓe juumaki nde mbi habibi wonko haalata habibi filo mum ko giɗo ɓurdiɗo maydiɗo jaadiɗo ko ɗum addini mbimami habibi ɗi min kono en jaadani mo yaada kay wurditaki woni min komi famdima mbimam en mbawa yaadude ko sehilaɓe mo jaadani min de kala sehil mo gonno mo joguinomi ɗo nde garɗa nde mi holliɓe somi fayi yaadere mumen jaadat so nata ko an ganti ɗo a wiyani mi jaada ko min wi jaadet mbiɗa ala en mbawa yaadude min ka sa yimɓe mbimam en mbawa yaadude sababu nde en mbawa yaadude sehilaɓe mo jaadanmi ɗe kamɓe koɓe sukaɓe te minnen somi yaademaɓe mbiya iyan ko oɗo babiraɗo jaadata minnen ko ɗum addini mbimami yaha jooɗo ɗo par ce que minen tan sukaɓe jahata e koye amen eɓey kono caɗele ɗe ko min meeɗani yiide sukare maɗa ɗo yo ka babiraɗo ko hoddiɓe ɗo tan leegal he ɓe gandumi ɗo hen tan leegal saha yaltata e ma yii mo gandodirɗa ma dañ mo gandodirɗa kono mo gandodirɗa o so tawi ala ko heddi aɗa jogori yaade mum meeɗan darima ma so tawi wima ko oɗo babiraɗo so mbero jogoranɗa walla so maɗo mbatama nder wolis cokan iholu nder wolis mbiɗa sohla o tawatan ɗo de wadde walla mi tawatamo ɗo e nder galle kono minen min kewi tan ko yaadude ko boowal tan min kewi fottude wona saaha fof ɓenne kañum nen ene jalta ko saaha tan jomumen jalta ani ɗo ene wona yaltude ñan fo mi haalananomo caliɓe holko kalananoɗa
anon joni mi famani mo habibi min a wawa fam min wasi famde joni mi famani mi anda hol changement joni gadduda joni ko woy andi kumbay mburir kala ko wone lahal ma juuɗi jiitu No, bene, io sto cercando anche di reagire. Ma devi fare riabilitazione? Sì, lo devo fare. E quello è il problema, adesso mia moglie lavora e devo portare giù tutti i giorni, scendere le scale è un casino. Perché qui non ci sono... non sono le scale mobili, no. Io ti posso accompagnare a fare riabilitazione? Grazie. Vedremo di fare in modo... troveremo qualche soluzione. Grazie Mary. Grazie Mary, molto gentile. Ma figurati, guarda, io sono passata apposta per darvi la mia disponibilità. Sempre Mi ha brava. fatto un sacco di piacere rivederti. Bene, dai. La famiglia tutto bene? Sì, insomma, fra altri sì, comunque, tutto bene. Dai. Adesso dobbiamo prenderci cura di te. Grazie. Perché i primi tempi sarà dura per te, per lei, per chi ti sta accanto. Sì. Grazie comunque. Grazie. Dai Mary, siediti, ti offro qualcosa. Grazie. Dai, siediti. Tu stai qua con noi? Sì, Dai, sì, vieni qua. si siede lì. Così ti faccio... Così noi ci sediamo qua, e chiacchieriamo un po'. Così vi porto da bere. Come ti sei trovata in ospedale? No, sono bravissimi, veramente. Mi hanno assistito bene, disponibili. Quando che mi vengono sempre. Ma sai che tante volte è brutto avere di vivere alcune situazioni, però ti aprono gli occhi. Certo. Capisci cosa vuol dire la vita, capisci cosa vuol dire le relazioni. Tanta gente che ti vogliono bene, Certo. si impegnano. Cosa ti fa riflettere? Ti fa riflettere tantissimo. Ti rendi conto che comunque tutti abbiamo bisogno degli altri. Assolutamente. Io ho bisogno di qualcuno, tu hai bisogno di qualcuno, tutti, indipendentemente dalla carrozzina o no, ma abbiamo tutti bisogno degli altri. È importante. Per quello pensare al mondo di oggi con l'egoismo che c'è, capisci che stiamo sbagliando. Dobbiamo essere solidali. Ognuno può assolutamente. Assolutamente, bisogna portarci dentro i valori, che ci hanno insegnato, i valori della vita, indipendentemente dalle religioni, dal colore, dalle fedi politiche, i valori ce li abbiamo dentro e dobbiamo tirarli fuori perché è importante. Grazie comunque. Ho imparato tantissimo. Grazie. min noon wiyano wonko wone lahal ngal calimi ala an joni ko addi ɗon haalaji fof habibi an addi haalaji tan ko a yeehi a salima hen jaatu a hiiriron ha kirgol ɓenni eyyo andi fulɓe mbiyata ko hiiro e jengo joni est ce que goppata haala ha mi waɗatma hirande kirtoɗa an hirtaki min mi hirtaki mi hirtidima sehilaɓam ha paari ɗo bone haaɗi iwo woni ko ɗo bone haari min mi hirtidima sehilaɓam joni noon jahande a wawani mbidemi min noon komi jawo toon kirtoɓe kono ɗum ɗon habibi hay somi wiyanima ɗum hen somi ari joni fewnanima hirande mimo ya fewnu mbiɗa ala a fewnan taw hirande suɓima hoorde joni mi wima joni yaw kom fewnanma kirɗa mbiɗa haala suɓima hoorde koɗum nanniɗa an noon habibi wadde mi famanima jogorani famdemi saabu an a famnaki mo famnani famata ɗaham adan wona ɗum kolluɗa ham adan kala ko moƴƴi mi hollima eyyo kala ko feewi mi hollima kala ko yooɗi mi hollima hakke bawɗam mi waɗanima eyyo mi anda so tawi ɓeɗon ɓe mbiyata jiiɗa yiide babiraɗo walla jiiɗa nande mamiraɗo ɓe kamɓe ɓe mbiyaton sukaɓeɓe ɓe mbawa waɗandema ko babiraɗo o waɗata ko ɓe mbawa holludema ko babiraɗo o yiyata ko ɓe mbawa addandema ɗo babiraɗo o memata ko eyyi kono habibi ɗon haalaji fof mi yiyama ko addi ɗiɗon haalaji fof min ko jaltinoto e sehilaɓe mi yaade sehilaɓe min mi fuɗɗima haɗani sehilaɓe min calimi ko kanmi ko yaadaka wasa kadi rokkude to fayɗo mboɗo yaata sehilam wiyete ko Kumba walla wiyete ko Penda ɗon e nanni galle maɓɓe ko naggam
taw somi sohlimo won kono kewata mboɗo wawi yatanmi ma ar kadia o kewi min e hoddiɓe ko hoddiɓe gandumi ɗo ennan leegal ene moƴƴi sénégaliji waɓe hono an haalpulereɓe hono an adduma ɓentande jaadi mi jaadani go hay so furo gonɗa aɗa wawi dañde toon haalpular hono ma dimo hono ma ɓi suudu moƴƴuɗo hono ma beele kanko ko moƴ eyyo aɗa wawi dañde mi namdoma hunde wotere e min no garmi nde adan wona min e ma lawol gotol jaltiden jaaduɗen lawol gotol ñanden holko gollumami fof ƴeere noon nder hitande heɗen tan mi haalama hay min komi cukalel togosen mi yahani mi arani an noon a waɗi gurdam ma ha jooɗi ma hatta ko wurti gurdam mam mi haalanma ɗum noon beele ɗum o wawa haalandem guila heɗa mi haalama ha a wawa hadde mi wurde gurdam mam an ka jaaɗo ha gasnuɗa min nene somi yiiɗi yaade mi yahat mi yi yaade sehilaɗo hatta kam yaade anini mbiyata kay a wawa hadde mi kono hadde nde kay mi haɗata hami ronka eyyi a wawa hadde mi yaade somi ɓuurama doole ɗum kay komi ɓuurama kono oto yaake mboɗo wawi wiide fota ya mboɗo wawi wiidema sa yeehi woto artu saabu galle o ko gallam sa haalninomi ko mi wawa hadde mi wawa yamirde ɗo wona sénégal de haabi mi war sesa ɗo wona sénégal e toon ga hen wona gotum ɗum min yiɗima ɗum andude ga ho leydi tubakoɓe de ɗum min ɓuuri debbo ne jogui ga en doole ganduɗa ɗum gorko ala ɗo doole ko debbo jogui ga doole hikka laaɓa tawi minni habibi mi wawa haala hew ko an kadi mi tampi haala mi tampani mi maayi haɓat mbiyaɗo sukkam tawi ko ɗum juuton mi yahan nodde carbiñére ɓe garatma ƴatta galle o ƴeewa holto paare ministre de l' intérieur sa yi nodda ministre de l' intérieur ɓe garata carbiñére wona hoɗum haalde on ndiyat sukaɓe tokoso ɓe mbiyano ɗo jiɗi sukaɓe tokoso ɓe gondat mumen balɗe tan gono kolɗuɗen to sen so wiide yiiɗi babiraɗo nayejo yeehi ha juuri watta wiide mi yiiɗa yiide waare mi yiɗa yiide laafa mi yiɗa yiide kaala ɗo bone haade isa yi ɗum no min jinmi ko wattudema tan koye yimɓe mara min mi wonani min jinmi no wattudema tan koye yimɓe ma toppitaki mi waɗanima haydara mi ari mi toppiti mi naatima arani hay min habibi holto tumami an habibi min tawma to yimɓe ngala min holto tawɗa kam gadduɗa kam yimɓe kono arani minen holto tawnomami anden habibi mi wattima yimɓe hande aɗa wawi noon e so de muuside noon ani kam fonno wadde kam waɗante ɗo de muuside noon o mettini hen de mi wettini hen foti rentade noon ɗum ɗum o sikki mi waɗi